کیم که بینیه داره جماره ای که جماره ده بینیه داره تو چند جارا چی؟ نه جارا مگه تا دیاری کاریاتا کم نه مام اندی آخب نتت خوش بون مام سیاراتا گلک جماره که زور تدود گلک بو؟ یعنی نه درست بو؟ دیاری کاریاتا کلی به جاره از نشم چه دیاری کاریاتا؟ hepsi baş pısardığına geldim kadar çan cara ekeş dehi bey. şey jmaro ek yek rakam yek jmaro de bine yani jmare yek la jmare de derbinin çan cara atwanin kawada ke wayut khatuna kawayut wayat tu amatun okay İyi ama dikip seni yine davat gel dehi. okay hiç beje amji ek زور شاكا ميوانا كان خزانكت ل هريك يعني لماما جورا كمان ده برسي خزانك يسر وتيكا توچدا اگر سیارەکە ئیویشتەوە ئیویشتەوە ئەگەر یەک دەبیتن یەکی لێ دەربینی سفرەکە دەمنی عن یەک جارە ئەگەر یەک نۆ جاریش بی یعنی یەک نۆ جار نییە نۆ جارەکە نییە چونکە من ماما یان یەک جار یان هیچ یان یەک جار یان هیچ باش یەک خاڵە تو چت بەژی بەرسە بۆ درستە هەر پیشارەکی ئایۆن نە اوكي انت شو تبيجن؟ دي بابو تشابلايكي ليدان روسا امده تازه دیاریه که نوروز تليكوم سپونسر پروگرام وین پاسه پروگرامه که مانگت رمضان داد بیتا میوانت مالت همیا همی ویدارین میوانت بسوکت مال هوا بینیش و گلیت همیا خاتون دیاریه کد بردم به میوانی هاتی بو شاری دوهوکی رنگین دیاریه کی ریبر لنوروز تیلیکوم ریبر برد سپونسری پروگرامی وین پاسه هیوادارم سرکوتو زور خوشحال بوین ام گلک خوشحال بوین زور خوشحال بوین زور سپاسان دکین کاتی که خوش زور سپاسان دکین لشتان صاف بیتن بینرد هجا وکی مدید ایلکا هفلر میوان شار دهوک یا رنگین کو که برسف زانه کوی ام یک جارشن خمیه که یا جماره یکل جماره ده بینی نداره و پیروز بی دیاری خو امو هنش بسیار بازیده برای دهوکه نمانه؟ بله شعبان پلیسم ایاس خطابی من اوکی از بسیاره کل هنگو کم اگر انگوزانه برنامه وین پاس دیل هوا لوین تیوی و اگر هوازانه دیاریه که دینه هوا سپونسری نوروز تیلیکوم ریبر هوا تشتکی هی یعنی من تشتکی هی خلقك زیادر من کارتینیت او چیه؟ تشتك دبار منه تا تشتكي تا بخويا اره بس خلقك شتري يعني زيادري تا بكارتيني نه نوفا سير انت بسيارة متكي نوفا لا نوفا بيجم نوفا بله رسول بيجم عاقله بله عاقل بميرهش عاقلتر عاقل خو زیادتر بکارتینی نوفا عاقل جاك نزيك نوكي کاریک از ما حسيتم بوكيتشو از بسياره يعني بوفرد بسياره افا يا وصا بكرته دنيا زحمه بفرم صعبات كم از لایوی کسی ما به زیرک بیدن
اگر از جاتی تبم باشه اگر از جاتم دجمت آخر یعنی آخر برسه آخر برسف اد بجم هر او اگر نه از بجمته اوکی اگر اجبم دجمت آخر برسه يعني تو شينو من الشينو تمام از بجمت آخر برسه اما درست تمام درسته تبره و پیروز بیت ممنون سپاس نوفا نوفا مبخويا بس يه المقابلي من برانبري من زيادة الكارتين اللي قاس كان هذا فلان كاس كاك فلان وما ناصا تا پیروز بیتن ده دیاریه که دینه تا برنامه ویم پاس لسپونسریا نوروز تیلیکوم ریور کرم کن تا پیروز بیتن سپاس اما هین لبسیار کادی که دا کلمه داور هر دو آسمان نوبه هر دو آسمانی چه هیا؟ چند آسمانه جردم سرخط راسته بورا نظام إذا ما نظني لبوارة بزونة بوارة ديك من روسته بله نه آن اوزون آن گاز اکسیژنی غاز اوزون تو تأكيدي نه تأكيد بس يعني من اشتغلت تعرف معلومات كيف هنا المدرسة جرت إمام مستعمل قلت غاز اوزون وقتا که فتحه نو بین عرض و عثمانی هبو وجا که نبید اشتغل دیا چند مستعد زیرک بو و چند طلبه که زیرکش و جواب زینا نادرست خلل بو شو باش تابو چی گویی؟ دیف آفتناوه يعني تأكيدي أنا ظالم بدي آخر نامنی آخلاته نه یا ما مستعد بس ما مش قلت آره ما بو چی نه چه بیتو بابیجی چه بیت یا راز بیتن نگه آخر جواباته چه بود؟ از خود بجم اوزون انشالله راز بیتن بس پاراس نیه غلطه بینره تجا عمل دف دو هاوسرا و ظلام و کرده و دزگیره و عربه بجا بلا همه تبخو بما بجا بلا بما بحث مانگا رمضان بکتن که چه خارن حاضر گریه و چه وادي بتسري تقول احكي لنا بشهر رمضان شلون تحضرين الاكل وشلون يعني السفره بالفطور شلون تحضريها؟ والله اولا هو الطبخ نفس شلون احضر الاكل حسب الاذواق يعني اللي بالبيت مثلا ايش ياكلون ايش يفضلون من الاكل بس اول شيء اسالهم ايش نوع الاكل اللي يعني مشتهينه ايش اللي يعجبهم فاذا الكل يعجب طبخه معينه طبعا اطبخها واذا مثلا شخص من العائله ما ياكله طبعا شيل له يعني طبخه له تطبخ ومع المقبلات وشغلات يعني تفتح النفس على الاكل صحته خوش بيتن بجاوبوا ما بيجوا بيجت يعني وقتك تشيكن يعني دي خورن تشيكن اول جار لازم بسيار كمالي بيجت كيش يعني تخورن هند بين تشيكن فيش تنجي عندي تشيكن اگر ندبت فلان خورن التغيير كذا اوكي صحته خوش بيتن تو هاري كاريا افجينا خود كاين وقت مانغا فطاري مثلا وقت فطاري زیزی قاپا دارین از سفره ملائکه می مای بانک دادن برسینه همی ظلام خرده کفن و من آوه بینن یا نزا چه بینن نه همه چنین از يعني بلي هوري تولد يعني مثلا خارن ديني ماعي يفتشت يعني هوري كاروي كان وقت فطاري بري فطاري صحته خوش بيتن نمونه ظلامت وكيتا زيد بن تازه دي بسيارة خوي كم انه بين عردي وعسماني عردو عسمان عردو عسمان شهي ما بين عرض وعسمان عنده صنع يقول ما بين السماء والقاع اشكو حرف الواو آفرین هربجي افراد همو وقتك يا وزيرك خدت منينا افراد همو وقتك يا وزيرك صحت خوش تبرفا دياريا خبرة دياريا نوروز تيليكوم ربر لبروغرام فيم باس تبرفا تبيروز بصحت خوش لك ممنون سباس چه هستك دي يكم بروغرام مانغا رمضان افجيناتا دياري برفا ممنون خدي يا سباسيات بقناة فين وشكرا ممنون وبجويتا چه وزاري شلون عرفتي ما بين السماء والارض حرف الواو؟ ما
أشنو بين السماء والأرض، أنت من قلت يعني والأرض رأسا الواو يعني أخذت بين الكلمتين، ما بين السماء والأرض، بين الكلمتين أخذت، ما أخذت بين السماء والأرض. ما بين دو كلمة يعني بيجت منظاني. حد خوش آفرین هر بجی زده دلخوش بون کتا دیاری بر پیروز بیتن وقتی که خوش. پاسامهات پروگرام وی پاس کوتاهی هات اف برنامه تا برنامه که دیگه نه و پاسام الجه که دیگه گل برنامه که نی وی پاس خاطر ها بری تو چاکی زنیا کشماله بری تو چاکی زنیا کشماله اف پروگرامه به سپانسریا ریبر هاته پیشکش کرن.